Урматтуу Ош жана Жалал Абад облусунун тургундары, эгер сиз үйүңүздү мына ушундай кооз кылып travertин жасаткыңыздар келсе, ушул экрандагы номерлерге байланышыңыздар. Болгону үйүңүздөрдү көрсөтөсүздөр. Материалдар, лесалар бардыгы өзүбүздөн туугандар. Андыктан экрандагы номерлерге байланышып, өзүңүздүн үйүңүздүн сыртын ушундай кооз кылып жасатканга сизде толук мүмкүнчүлүк бар. Андыктан байланышыңыздар, байтуудан десеңиздер дагы арзандатуулар болот туугандар. 70 миң? 70 миң. Торпо ургач экен, а? Торпо ургачы 70 миң сом калды. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер жана байтуу канал катталуучулары. Бүгүн 14 май 2023 жыл биз Өзгөн мал базарындабыз. Канча болду ага? 182. 182. Экөө биригип же? Экөө биригип 182 болду дейт. Жокта башкача айтып койду го. Болуп калар. Сатылбай калды. Канча сатылбадыбы? Сатылбай калды дейт. Сондар реал дубалар көрсөтөбүз. Реал дубаларды күтүп көргөндөр. Бирден сөзсүз лайктан басып коюңуздар. Канчадан болду ака? 48 миңге алдым дейт мына. Лайктан басып коюңуз туугандар. Реал дубалар ар дайым просмотр көп алат, бирок лайк баскандар аз туугандар. Лайктан көп басып коюңуз. Лайк канчалык көп болсо видео таралышына дагы салымды кошосуздар туугандар. Антан ар бир көрүп жаткандар салым кошуп, лайктан басып коюңуздар. Байтуу каналдын өсүшүнө салым кошосуздар. Буюрса 200 миңге аз эле калды. Каттала кетиңиздер. Канча болду ака? Сатылбадыбы? Экинчиси дагыбы? Экөө тең сатылбай калды. Канча болду ака? Сатылбай калды дейт. 70? 55 миң сомго алынып тур мына унажын туугандар. Канча болду ака? Канча болду уй? 83 миң сомго алынып тур. Торпо ургач эркекпи? Ургач торпогу менен алынып тур. Ака? 34 миң сомго ургач торпог алынып тур. Мына унажын 71 миңге алынды дейт. Семиз экен жаныбар, а? Семиз. Байтур. Козул койлор канчадан болду ака? Ака, канчадан болду козул койлор? 17.750 сомдон тура келип калды. 3 баш козул койлор. 90 миң болду дейт мына. 90 калынды. 89 миң сомго сатып алынды мына саный. Торпогу эркек экен, а? Эркек торпогу менен. Сатылмады. Сатылмады. Канчага келди? Эч ким сураган жок дейт. Саный канча болду ака саный? 88 миң сом болду дейт мына. Канча болду ака саный? Канчага келди? Сураган дейт. Канча болду саный? Канча дейт? 120 миң сомго алып тур. Сүздөрдү окшойт желине. 120 калды дейт. Саный канча экен ака? Канча саный? Айтпай эле кетип кетти го. Шо 83 миң сомго сатып алынып тур мына уй. 83кө. Торпок канча болду ака торпок? Айтпай эле кетип калды го торпокту. Ага бешка менен торпок жетелеп алып кетти. Бирөөнүкү дейт го. Саный канча болду? 100 миң сомго алынды дейт саный. Торпок ургач экен. Канча экен торпок канча болду ака? 22 жарым ургач торпок. Экек аралашма деп кой. Аралашма. Канчага келди? 70ке келди, сатылбады дейт. Торпогу эркек окшойт а? Ургачы? Ургач дейт. Саный канча болду ака? Сатылбадыбы? Канчага келди? 95ке келди, бербедик дейт саныйды. Канча болду саный а? 75 миң сомго ургач торпогу менен саный. Козу канча болду? 13 миң сомго алдым дейт коз. Ака торпок канча болду? 29 миң сом ургач торпок. Булар канчадан болду ака? 39 кичинекейи. Айтылбады. 28 дейт. Саный канча болду? 74 миң сомго алынып тур мына. Торпок ургач экен эркек экен. Ургач торпок а? Ургач. Канча болду бул козулар? Жок, козул койбу? Козул кой 19. 19. Козул койдан деген 19 болду дейт. 35 миң сом болду дейт мына. Эркек торпок.
Kaç oldu torpok? 23. Erkek torpok. Kaç oldu torpok? 33 bin son oldu. Bu kadar geldi tukan sırayla. Oldu bu kadar. Satılmaya kaldı deydi. 150 binden oldu deydi. Üçü. Çok mu kadar geldi? 150'den aldım deydi. Sanıyor kaç oldu ka? 84 bin 9 mu? 84 bin son oldu. Torpok erkeği iken. 48. 48 63. Kaça? 98 ağaç. 70 dedi. 98 70. Kaç oldu ka? 57 oldu dedi. 18. 18 bin son kovuna kozul koyalımdır. Koz ismini. Sanıyor kaç oldu ka? Kaç olsan? 74. 74 bin son kaldı. Torpağı vur kaç iken? Açı. Kaç oldu Allah ka? 45 bin 45 bin 700 oldu Allah. Eko 49'dan. Eko 49'dan boldum aldı tağları. Koz ismini 18 bin son oldu etme. Kaça oldu sanıyor ka? Sanıyor kaç oldu? 82 bin son oldu. Nasıl sanıyor da açıp yırtlarken. Torpağı erkeğe okşaydı ha? 140 değil mi? 140 bin son oldu. Ha? Torpağı uğraş erkek. Vurgaç torpak. Sütü dadıl okşaydı çoğun. Ciğerlerin aralı. Çirima litisi var der turu. Bu zor öyle tayp basıp bitler. 44, 40, arganda olup kaldı ettin olar. 46, arganday. 44, Çoğu. 46, 46, ortada 44, 44, 46, 32 oldu. 32. Bunlar kaç oldu ka? Satılmadı o. Kaça geldi? 44 kö? 44 kö geldi vermedik dedi. Bu kaç? 30'da değil. Kız sandı yok şeyde. Ekoten sağ. Kaçıdan buldu? 56'dan, 76'dan. 76'dan 2 sandığı alınmıştır. Torpaklar kaçıdan buldu? Torpaklar tegiz alınmıştır. Optum ilaç. Tervi alınmıştır. Semiz koyu kaç oldu o? Sen bu 15 yarım oldu. 15 yarım insan oldu etine. Yaxşı. Semiz eken eti var eken. Sanuylar. Sanuy kaç oldu ka? 79 bin son oldu. Torpağı erkeği eken. 79 oldu. Törtüğe kaçıdan oldu ka? 42 yarım. 51 yarımdan oldu törtüğe. Erkekler. Direğinde okşayt. Tegiz alınmıştır. Bu kaç oldu ka? 16. Kaç oldu? 115 145. 115, buna çoğu 145 oldu deydi onlarına. Buna kozu alınıptır. 6 bin son oldu deydi. Aa, mal kötü. Buna sütle çoğuntay 45 bin son oldu deydi. 58 mi oldu? 58 bin son kaldı. Torpağı erkeğe okşaydı ha? Erkeğe torpağını 58 alınıptır. 15 yarım. 15 yarım oldu. İyiti varken. Uçağı kaçıdan oldu? Ha? Kaçıdan oldu uçağı? Şu 31 aldı. 31'ge. Uçağın 31'ge aldık tekrar uçağını. Ha. 73 mi? 73 bin so'mga satib alındı deyapmiz sho'nga. Baytova. Mana shunday tug'anlar. Bugun biz O'zgan bozoridan satib olingan real dubalarni ko'rsatishga harakat qildik. Sunish fikrlar bo'lsa, kommentariya qoldiringizlar. Kanalga qattiq aytingizlar. Tinchlikda, omonlikda bo'lingizlar.